Hello po. Take two. Let's try the song of praise. Di ayat na anus kenasing saan naimon kenataksing di kababalin na saan nalas nalakagpungtot weno naimon awan imipinan na asakit tinaken tidakesan na pagragsakan pagragsakan nakit di kinapuno kinalawag pinapakumbaba ni Kristo. Biyaya dito rin namin, biyaya mamatitiyamin, biyaya't pananabagyamin, biyaya't ituran namin, biyaya't nanos kenasing saan naimon kenataksing di kababalin na saan nalas nalakangagpungtot wenno naimon awan imipinan na asakit tinaken tidakesan na pagragsakan pagragsakan nakit di kinapuno kinalawag pinapakumbaba ni Kristo kinalawag pinapakumbaba ni Kristo. Thank you, Father. God bless. Thanks for joining. Tinagan mo. Kenneth Bautista, Father. Bye.